Zatresimo mrežu! Vrhunski sportski sadržaj od sada na ultimativnoj sportskoj adresi www.sportskenovosti.hr. Dobar dan. Mi smo sinoć do kasno gledali Poljsku. Gledali smo je u obe utakmice. Iz njih dvije napravili jedan DVD i imali jutros analizu 11,5 Poljaka. Popodne trening tu u 6 sati na kojem će neki igrači radi po posebnom programu radi udaraca sitnih problema. Znači Budan, Modrić i Srna. Drugi su svi na dispoziciji. Vidjet ćemo kako im reagiraju tijela 48 sati nakon utakmice, i na temelju tog treninga sutra ćemo biti pametniji glede sastava protiv Poljaka. A laska to, samo mislim to laska kao jedna potvrda da radimo dobre stvari, svi skupa. Od igrača preko nas, preko Davora do vozača. A to favoriti, ne favoriti, šta to znači? Sigurno sve ekipe koje se probiju u drugi krug su favoriti, jer i samo 2 utakmice dijele od finala. Opet to što smo govorili, na što smo upozoravali, je jednako kao i kod bilo kojeg drugog protivnika. Dakle, neke stvari smo notirali, tako ih prezentirali, koje smo ocijenili da su njihove prednosti, stvari koje ponavljaju, stvari gdje nam mogu stvoriti probleme, a isto tako stvari gdje su ranjiviji i gdje možemo mi njih uhvatiti. Poljaci su ekipa da o njima trošim riječi nema smisla. U ovoj jednoj grupi koja je bila u najmanju ruku al pari našoj, koja je bila izuzetno teška, dakle kvalifikacijska, oni su je prošli ovako suvereno, fenomenalno. Imali su i malo nesreće što su im se povrijedili neki bitni igrači, Petar Blažikovski, i na kraju krajeva u prvoj utakmici i kapetan Žuravski. Ali ostaju vjerni onom svom rasporedu i jedna fizički jaka ekipa, tvrda, fenomenalno organizirana. Njemci, osim one 2 situacije kod golova, nisu im napravili, nije se uopće vidjela razlika u klasi. Poljaci su bili opasni da su postigli gol iz one iz jedne prilike, u stvari 100%. To je moglo završiti drukčije. Imaju ogroman motiv, još su unutra. Tako da očekujemo jednu pravu utakmicu, izuzetno tešku, gdje mi opet imamo ogroman pritisak, jer smo na prvenstvu Europe i sve nam je bitno, strašno, ali smo s druge strane lišeni negativnog pritiska da nešto moramo u onom smislu da to bude kontraproduktivno. Pritisak je tu, on ostaje maksimalan jer igramo na prvenstvu, igramo za Hrvatsku i želimo nastaviti pošteno, ne prema drugima nego prema nama, želimo nastaviti ovaj naš uspješan niz.